umwanya rero wagiye katwakira komedi basigare bikuburya kandi munaje kuwugabanya mbabari reka twakire Sam na Seti kuri stage y'amashimeshi cyane. No, introduce me like Chris Brown. Don't call me as a Sam. Please, please. Kibonke niwe munyarwenya wenyine muri corona baduhaye ibiryo. Umunsi umwe yajyaga nk'umwana ndagasubira nk'umubyeyi. Umva. Hari muri kujya gusoma Bibiliya. Murayisoma. Muri Bibiliya ubundi iyo biza ngo kuza bikaza mu bihe bya kera. Kubera ukuntu nanutse. Bibiliya itubwira ko Yesu yakuriye mu ikanzu. Kibonke iyo aza kuba ari muri ya bihe twari turimo. Biriya bintu niwe wari kubishobora. Kubera ukuntu nanutse. Agiye Wilson. Sam ashinzwe iki muri Zubi numva uhemba ni Managing director. ni uhemba. Okay, mpamagara neza. Sibyo? Okay, ndari. Mpamagara neza. Okay, guys, proceed like it's a whiskey. VIPs. Njya kumwakira na Chris Brown. Chris Brown ugiye kubyina video turashaka abaterankunga. Please, abaterankunga bazi ko turusha izina whiskey. Welcome me. Again, crowd is X. Bahita barakara. Aba X bose bari muri bitanu. Let's go, crowd on three. Reka twakira gatito. Oh, okay, sorry. Nibutse ko ntume ni uhemba. Ako ni muri kumatara. Batuzurizaho nakiri diamond. Gutya mwana umwakiye ku buryo nanjye bamemba mbere nimsemere nka Kemiso sibyo utaneza mani bino bintu bya management bagiye kumbwira ngo bahiye sibyo iyo show yanjye abaye musitrateseka umwe mwegere ko yigiye wamenya bro tuvugane sindaje tuvugane sasa zikagira mama rero akaba arahamagaye nakakazi nababwiye akananira tugiye kwakira Sam ya performinze muri Canada kutabivuga ntabwo nyambesha ngiye nsengera muri iri gisenge ahantu kureba performinze ni ku Ruyenzi ukibonye bafungura imizindano je bamfunze hano ntabwo birimo biravuga ntabwo bivuga none mwari mwigize ibiki umva mutume mpembwa neza sibyo ndabasabye kadufuka munyakirire Sam neza yishimye amembe mbere pe navunitse reka twakire Sam Comedian. Akoze cyane kuza. Iyo ndirimbo y'abakongomani tumibita. Murabe gukunda abakongomani. Abakongomani nibo abantu ba mbere bazi kwiyaranja. Usiko muri ngo president wa Kongo akoresha permis ya Zimbabwe. Murabizi cyane abyo muzi. Umunsi umwe nagiye muri Kongo ega moto ibintu bisanzwe ari igoma. None moto. Umupolisi araduhaga simama. Turahagara. Umupolisi abwira umumotari permis ngiyi assurance ngiyi leta control technique ngiyi anjye aramureba uko ufite ibyangombwa byose urabona twabaho gute arangije aramubwira sasa data unipatie pesa yamwatse iki amafaranga ni bisanzwe y'iwabo umutipa mu 500 yagomba gukura mangahe agasigara gahe umupolisi aramureba kijana siko na change urumva agomba kumugarura iki tuwase umupolisi aramwitegereza aramureba none chef bareka ngore kuko tubyaranje none ubundi kandi uhagarariye uyu muhanda abambuze 300 yo kukugarurira ko irindi kosa bihuriremo. Hallelujah. Play some gospel song. Aline song ndanyuzwe Aline niko turima uranyuzwe ngufite indirimbo mu mwaka ukaduha album imwe sha amazere kuri Aline guys
yakoze indirimbo nziza cyane, yakoze show. Narima. Muri show yari ni twikwereka kuri muri show y'abakire iri class. Muri show yari najya kumva uzi stories zirimo. Urana story muri show ya Bushari. Abantu babagana bo. None se papa, waratahute. Umva semana. Wallahi mfite inkumbi. Ariko show yari natwe turimo muri Serena. Bahitaga Glory. No. Just come here. Let's get a photo. Hands up, Papa Shikuri Arine. I do love her. I do love me too. Wow, I'm serious. So, Arine Namukuna, you're supporting her channel. Thank you, Arine, for coming. Sure. Okay. Our gospel relationship is at that time. Bushan is where? My God. Push, Maniga push. Maniga push. Come here, come forward, man. Yaji. Bushari Yaji. Kirikani. Bushari is where? Maniga push. Maniga push. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Something guys. You go. Aje kureba Zubycomedy abanyamurenge b'abakene Urumuki. iturikemire imurenge ikanyinshi cyane ikazanye Tubwira amazina y'inkabi uzibusha. bihogo yaje Nambo. Thank you, my brother Bushari. Bushari is a big friend. He's my big friend from day one. Akunda Zubycomedy yarambwiye umwana wamuzanye n'umugore. Namuzanye yaratangiye gutera udubongi ujyanye muri gaso ejo afite gasi Amashyi Bushari! Oh my God! Please, guys, muri American Got Talent, umwana muto araririmba. Say something, baby. Bush. Papa waramuzi. Bushari, ariko ndashaka kumenya iyo uri kumwe n'umwana mu rugo. Mubwira, wallahi bebe ngiye gukubita shora hirya. Like, uburyo uzajya umukoresha homework, agatati, I have assignment. Uzajya umubwira, bebe, nanjye nararibetse. So I love you. Bushari, thank you for coming. Baby, love you. Your dad is my friend. Your dad is a born again. So thank you for coming, my brother. Guys, give us up. Something is falling in show business. Hey, I can see Mr. Onza. This is my boss. Clap for him. Clap for him. Clap for him. This is the owner of 40 beds they have sponsored. What is your wife? What is your wife? She's here. No, I'm looking in the back. But Kenyan people, where are you? Kenyan people, the Kenyan community of God. Where is Abraham? You are here. I love the confidence. You have water. Oh, Missy, hi. You good? So these are the friends of mine. They are here for supporting him, say tricky. So for the sake of the time, I think I have an idea. Showbiz is boring. Ibintu byaraborinze. Urabona ko Bushari hano. What? Hatabaho korabo hagati y'umuhanzi w'isi n'umuhanzi uri indirimbo z'Imana. Kose turambiwe kubona ba Bushari birwana na ba Bulldog. It's so boring. Mukaba muri muri studio like ugatangira ndanyuzwe mu mutima wanjye. Bushari inyuma. Turatangira. Ndanyuzwe mu mutima wanjye. Mfite indirimbo ibihumbi. Shwishwita. Oh, this is our last one. Murabona ngiye mubi. Amwe dusaboneye shalom. Mwena mugira umusitari. We mama ari muri bitanu nabizi. Mama we akaboko gusa nabo muzana imbere. Come here. Mama mumahonga. Mama ni. Yataje mama. Zabora akaboko mama.
ziye indirimbo yo gusara isoni okay kwa mwana wakazishana ikigali. Okay, today uyu munsi ari umunsi wo gusenga. Okay, ngaho kumahanga sibyo niwe nyenkanyeza ntibasekura bizira. Twebwe iwacu mama n'umuhanga cyane. Mama nguri hariya, I love my mom. Thank you for supporting every munara. It means a lot. Ako mama nayo wanangaje. Mama namuhaye ikichembe. Yes. Mama ari muri bitaro. Ntabwo ndi kuvuga ko yayigurishije. Urabona? None kibabaje siki. Papa mfite oncle. Ejo nawe namuhaye Vivienne. Ariko ni umukomisiyoneri. Oncle namusanze hanze arimo aravuga mutamutuke itike. So urabona abapaseri bacu turabazi buri muntu wese kugira ngo abe mukuru aba yarabanje kuba iki umwana of course. Noneho tukibaza reba n'abapaseri bacu bo mu Rwanda amazina bitwa of course niba uri umwana witwa ukiri muto akazina bakwita kumva ko wari ugeze gute wari ukunze wenda Samu Sami Bebe nka urumva mama n'umusimu twabaye Nyarutarama tukigera amata vuba. Iyi ni iminsi gusa ariko twahoze turi abana. So nkibaza abapaseri bacu bakiri abana buryo ababyeyi babo babakinisha. Twibaze nka paseri Rugati buryo mama yabaga ari kumukinisha Rugogo. Noneho tugiye kuri pastor tusanga tibyi amansi yanyu guys. That is where. So I have a surprise for tonight. Turi kumwe n'umuyobozi ukomeye. Umuyobozi ari hehe? Umuyobozi ari waje mukomera amashyi guys. His support is humble. Seti. Hari ukuntu muri chat bikuru kutavuga. Our best fan. Yo. Okay. For coming. Okay, umuyobozi. Let me give Tugiye gusuzana amatora Seti wait. Let's mbaze shimira abantu bro. Braggers are ndahita neza. Seti wambaye ingofero. Thank you for coming. Prosper Umezi, Natasha, Dolly, the Montama. Hot Bet, the best company, the best in the world. Hot Bet ni company undariko alimushinga marketing bita Steven. Amafaranga agiye guhemba itabyo ngo ishwadiri umusara wanjye sigara. Okay guys, reka dusemure mureke kugira ngo duhe umwanya wa munyakenya wacu sibyo? Sibiri kugaragara neza. Amafaranga kugenda bo cyangwa ngo turakwa. Ari kuvuga asigaye igihugu. Okay, I can see my family here. Hi, Olivier, hi. I see you guys, Musa guys, see you. Dufite umuryango mwiza. Niwo muryango uza muri VIP ntacyo kunywa. Okay, let's go. Urabona muri chat. So. Amafaranga turi kumwe turakwicara. This is our show. Guys, urabona muri chat ariko muravuga mu Kinyarwanda Ndagashyira mu Cyongereza. Kigali usanga bagira gute? Babikora neza babarinze. Seti kwa kibrage tutayire pese. Urasemura muri rurimi kugira ngo udaseba. Jewe nizamureza I have to say English. English? Yeah. Okay, that's fine. Muri hano muraza kubyumva. Urasemura Icyongereza. Sinagufasha ariko. Pile. Okay, twagiye. Ndaje mvuga ibintu musubiremo muri chat, sibyo? I can see Family John, Eva, hi. Stand up guys, you are beautiful. Stand up. In comment and show if you are beautiful, stand up. Please a couple. Say hi. Mukula Zubi. Okay, John, I have to get $1. This is not a joke, is it? Okay, muri chat usanga bikora neza. Turahera mu mujyi. Urangije senga muri zone tempo senga nari kwande bakitwaza. Ukaba ari baba. Kwaki. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ndashimira Imana umwana wanjye ko ndashimira Imana ko nabatuwe. Okay, simple. Hallelujah. Praise God. Ndashimira Imana ko nakize. I thank God because I'm saved. Komera amashyirageranije guys. Yeah. No, because it's not
wenda bitewe na background ariko usanga mu mujyi babikora neza ariko iyo tugiye mu cyaro ibindi bintu bafata abantu bakora mu irondo akaba aribo baza gusemura muri cyaro okay twagize Hallelujah God hallelujah umugore wanjye yari afite inda y'amezi 8 my wife had a stomach of 8 months iyo nda y'amezi 8 that stomach of 8 months yavuyemo got minus ariko but ndakomeye difficult guys abasi kuri Zubycomedy so thank you Mwanya mutwe kubera sieta na performance bifite ubutaha tubasezeranye stand up comedy ntabwo nakoze ama good stand up comedy samu nawe yagize umwanya mutoya so let us call our guest MC Zubycomedy